Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн ушул 12 март 2025-жыл Ноокат Арал жылкы базарында туугандар. Буюрса бирден лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп, буюрса ушул биздин Байкеч каналына сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Чоң кичине аттарды, кулундарды, тайларды, боз бээлерди тартып чыгарабыз буюрса. Bismillah da işimizi başladık. Nani bağıldık. Ne beresi, ne beresi? Ver. Ana o bek topar beresi. Kança verdi? Oldu bereket. Kança verdi? Cuna var. 120. Cuna 120 min. Günde çalışı biraz görünmeye kaldı. Yok, ulan sizden ettim. Şurada 70 görürse. Assalamu alaikum. Şapanca mı lardasın? 85'ten. 85'ten mi? 85 minden neydi? Çoda kaçacağım baba. Yaş qanday bo'lib qoldi? 2 yaş olacak. 2 yaş bo'lib turja. Qanchadan so'radi? 70'ten 140. 70'den 140. Yaxshi sodan bersin ha. Shef qancha ekan? 65. 65. Qancha so'radi o? 60 lira. 60 so'radi. Bunal beynin neyesi qayerda ekan ha? Kim ekan ha bunun beynin neyesi? Biroq hech esi ko'rmaydi bu yerda. Assalomu alaykum. Shef qanchadan ekan bular? 20'dan 4'tan. 120 mingdan. Yaş qanday bo'lib qoldi? Quluntoylarda 7-8. Quluntoylar 7-8 aylar ha. Qanchadan so'radi ekan da jetgan jeri? Şurada 95, 90. Yaxshi. So'dangiz bersin. Aha, rossiyskiy taylar deydi. Ha, rossiyskiy qulunlar deydi. Qancha ekan aka? Sizdanmi? Yo'q, ana o. 61, 70 mi? 70. Bir qayb alqalar tutib qo'ying. Qancha so'radi ukam? Suraylik. Suraylik ha? So'dan bersin. Ha? Qancha ekan bular? 95. 95. Qancha so'radi? 85. 85 so'rabdir. Erkek tay. Bolu qadırca evet deydi. Şap qancha ekan o? 60 ming. 60 ming dedi. Lan ko'rmaysizlar ekan. Qancha so'radi o? Lava etmez o. Şu yerde bir bey barıq şöyle. Assalamu alaikum. Şef qancha ekan puli bular? 115 kami vardı. Pul 115 kami var ha? Pulchi? 60 kami var. Lan yaş qanday bo'lib qoldi aka? Qasin? Lan. Benim bir. Yo'q. Yo. Peşte tuvat ha? Az boz ha? Boz. Şef numaranizni qoldirmaysiz be? Şu boz beylerdi tartib chiqib 557 menen 76 0046. Aha. Buna 4-chi bolasi ekan da? Ya bu bölük. Ha, bölük-ku bu. Ha, yaxshi. Nani bağıldı qancha berdi? Buğa 102 verdi tamam. 102. Ha, bo'ldi. Yaxshi, Xudodan bersin akalar ha. 5-sini tuvat dedin al be.
Канчамча комментарийге жазып атат. Бээлердин номерлерин алып кой деп. Шеп канча экен бул? 80. 80. Канча сурат экен? 70. 70. Содаңыз берсең, а? Assalamu alaikum. Şef bunun yaş qanday bo'lib qoldi? 3 yashar. Vos qancha ekan? 150 ming. Qancha suradi aka? Suradi u? Onda bu yaş bo'lsa, uloq bulog'idan boshlandi-ku, boshlandi uloqqa girildi, ha? Yem, ha? Yaxshi. Nomer qoldirasizmi? Qoldirmaysiz. Bo'ldi. Sodamni bersin. Katispa. Bo'ldi. Mehtap qo'yasiz bo'ptir. Meylan. Assalomu alaykum. Taqbala qo'ylu. Bo'ldi. Assalomu alaykum. O'zingiz chiqmaysiz bo'ldi. Şey bas. Qancha ekan? 120 ming. Yaş qanday bo'lib qoldi? 4. Yozga 4 deydi buyursa. Tarpala qo'y degan sizdi. Assalomu alaykum. Şef yaş qancha ekan? O'zingiz chiqmaysiz. Mayli unda. Ko'pchilik aytmaydi ekan, buyursa shunday videoni jintaqtaymiz. Alloh razı olsun baringizlardan.